Niš je danas i sutra domaćin međunarodnog takmičenja u spremanju torti i kolača. Organizator je po 7. put Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša. Tačno 86 takmičara imamo. Meni je izuzetno drago što mi smo ga nazvali međunarodno, pa stvarno i imamo takmičare iz okruženja. I evo vidite, danas su i pobedili, prvo mesto su uzeli naše kolege iz Skoplja, a pored toga 86 takmičara je bilo iz cele Srbije. Mislim da je ovog puta pobedio kvalitet. I sami ste videli kakve su izložene svadbene, odnosno dečije torte. Evo, Makedonac za drugu godinu za redom čini mi se na našem sajmu torti ili tortijadi. Kako je ove godine? Pa така, ова ни е втора година како земам учество на оваа манифестација. Да скажем една голема благодарност на угостителите и на туристичките работници на Унијата од Ниш, затоа што кога прв пат ставиме во контакт со нив, па се навака, се поголема и поголема се работката и поодлична и полека сигурно поминува во традиција. Imate li ovde neke tradicionalne proizvode, osim zastave koju vidimo? Ima li nečeg što se baš u Makedoniji pravi? Pa dobro, како што да им појаснам на другите, ние сме хуманитарно здружение од Скопје Ангелчиња. Еден наш белек на нашата организација, една наша заштитен рецепт е чоколадната торта, така да ево оваа година на нашиот штанд доминира чоколадниот рецепт. Секако како и мини ситни колачиња кои ги донесавме за дегустација на сите присутни на оваа манифестација. Секако македонското знаме представително за нас, представително за нашата држава. Имаме и една етно торта во позадина, така да сите што пробаа се воодушевија од македонските производи. Angelčinja Hoa poneće u Skoplje i srebrnu i zlatnu medalju, a zlato u Novi Pazar nosi učesnici koji su premijerno na međunarodnom takmičenju u Nišu. Tu smo da predstavimo proizvode, odnosno sirovine za pravljanje torti i kolača za poslastičarstvo. Ima jedan deo za pekare i majstor je tu došao iz Turske specijalno, znači da na licu mjesta pravi proizvode, odnosno torte od sirovina koje je firma iz Turske plasira na ovom tržištu. Turska je specifična po slatkišima. Šta je to čime su se predstavili, odnosno čime ste se vi predstavili? Mi smo čuli naravno za baklave i one sitne kolače, ali šta je ovde posebno? Ovde je posebno to što oni imaju jedan malo moderniji program. To je vezano recimo za proizvod čoko sufle, cheesecake, topli, hladni mus, šarlot mus, što je sad aktuelno. Onda ima tu sirovine za pravljanje kora, za torte. Imaju tu neki komadni kolači, onda imaju pudinge, krem brule, panakota. Mislim, ima dosta tih stvari koje u ponudi u programu Fallen Food. Hoćete li ponovo da dođete? Ja se nadam. I hvala na pozivu i hvala na saradnji sa predsjednikom udruženja. Zlatnu medalju za najbolju svadbenu tortu po 3. put dobila je Dragana Živanović iz Donjeg Matejevca. Izradom torti se bavim 20 godina, tako da kao amater, a sada kao profesionalac i osvojila sam prvu nagradu i tako. Katarina Jordanov iz Beograda tek sada se susreće sa niškim ljubiteljima slatkiša. Takmičila su u kategoriji amatera i osvojila 2. mesto. Do sada sam učestvovala u Jagodini prošle godine, osvojila sam 3. mesto, isto u kategoriji dečije torte. I na etno sajmu u Beogradu isto 3. mesto u kategoriji dečije torte. Za izgled i ukus. Klasična torta koja kasnije bude ukrašena fondanom. Do skoro je to bio domaći fondan, a sada kupujem masu prosto zbog proširenog obima posla, nemam više vremena da pravim sama. Uporedo sa 7. takmičenjem poslastičara održava se i prvi sajam poslastičarstva, gde je prezentovana oprema, artikli i ambalaža koja je trenutni hit u svetu u ovoj oblasti. Organizator smatra da je dvodnevna manifestacija odlična prilika da se prezentuje nova tehnologija proizvoda i mašina, kao i da se razmene iskustva poslastičara koji su ovoga puta došli iz različitih krajeva Srbije i šireg prostora Balkana.